Bakunzi ba How to Rwanda TV mwiriweho, kanizere ko mumeze neza kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. So uyu munsi nagutinda no gukubita tubangura. Tugiye kuvuga step by step wa mushinga wacu wa Coazaje. Turagendana akantu ku kandi mbereke icya mbere duheraho, icya kabiri, icya gatatu kugeza twiyandikishije. So uyu munsi tugiye guhera kuri application twita OKX Exchange. Niba ukoresha Play Store urafungura Play Store, niba ukoresha App Store urafungura App Store, uze kuri search wandikemo ngo OKX. Numara kwandikamo OKX ukore kuri search. Urahita uyibona ni iyi ngiyi ya kabiri imeze nk'udukare tw'umweru n'umukara. Numara kuyikoraho ukore kuri install button. Niturangiza kuyikoraho dutegereze yuzure 100%. Iri kwidownloadinga dutegerezeho gatoya, nirangira irahita yiyesitara muri telefone yawe. Utegerezeho gatoya hazeho open uyifungure. Open yaje tuhite dukora kuri open tuyifungure. Tayari tumaje kuyifungura, dukore kuri allow. Hano twinjiye muri OKX imbere. Tugiye kwiyandikisha, dukore kuri sign up. Nitumara gukora kuri sign up baratubaza ngo where do you live, mutuye he? Dukora kuri aka kantu, numara kugakoraho baguha ibihugu byinshi uhitemo igihugu cyawe. Niba uri mu Rwanda urahitamo Rwanda, niba uri mu Burundi urahitamo Burundi. Ahariho hose uri urahitamo igihugu cyawe, nakubeshya uvugisha ukuri. Nusoza gushyiramo igihugu cyawe ukore kuri aka ka box wemere uvivura amategeko n'amabwiriza, uhita ukora kuri create account. Nubisoza barakubwira ngo injizamo email yawe, winjizemo email yawe, ariko urashyiramo email usanzwe ukoresha kuko barahita baguhaho code, ugenda uyikopiye uyizanemo hano. Reka mbibereke. Urahita ukora hano hasi kuri sign up. Kimara gushyiramo email urahita ukora kuri sign up. Dutegereze byloading. Tuhite dukurura aka kantu tukavana ibumoso tukajyana iburyo. Baratubwiye ngo verify it's you. Baraduha umwanya dushyiramo code. Turahita tugenda turebe muri email yacu ko OKX yohereje message ya code dukoresha hano. Barebe ko iyo email koko turi gukoresha ari iyacu bwite cyangwa ari iyawe bwite. Dufungure message ya OKX yaje, tuyifungure. Nitumara kuyifungura turabona code y'imibare 6 hano hasi, tuyikopiye. Nitumara kuyikopiya dusubire muri OKX dupestingemo ya code dukuye muri email. Dutegereze byloading. Nibimara kwiloadinga baratubwira ngo add a mobile number. Code ni uguteranya 250 kuko uri mu Rwanda. Uyishyiremo uhita ukora kuri next. Naho barahita batubaza code, dutegereze ize muri telefone yacu. Ngiyi yaje tuyikopiye, tuze tuyipestingemo hahandi tuverifie koko ko iyo nimero ari iyacu ari twe turi kuyikoresha. Niturangiza batubwiye ngo du creating a password. Usabwa gucreatinga password ikomeye itangizwa n'inyuguti nkuru, hagakurikiraho inyuguti ntoya, hagakurikiraho imibare na character. Character nagatangara akabazo tuntu nk'utwo. Numara kuyicreate ukore next. Iyo wakoze password iri weak barabyanga. Katurebe ko yacu bayemera. Tayari password yacu barayemeye. So dushoje gushyiramo password, dutegereze. Niturangiza batubwire ngo add passkey. Ibi tubyihorere dukore kuri aka gakubo tubivanemo, turaza kubikora leta. So twageze muri OKX account yacu dukreye. Icyo dusabwa tugiye gukurikizaho ni ukuverifia account yacu.
ari by'ibi bari kutwereka ngo get verified to secure your account. Ubwo ni ugukora verification. Uhita ukora hano kuri get verified. Ukore kuri verify now. Nurangiza hano barakubwira ngo confirm where you live. Confirma aho utuye. Babikuzaniramo kuko uba wabisetinze mbere. Iyo ushatse urabyeditinga ugakora hano kuri edit ugakomeza. Uhita ukora next. Hano baraguhitishamo ngo select an ID type. Ushobora gukoresha national ID cyangwa drive license ariyo permis cyangwa passport. Twe turahitamo national ID. Dukore next. Niturangiza baratubwira ngo enable camera permission. Tukora kuri continue. While using the app. Abariho dukora. Dutegereze byloading. So hano barakubwira ngo get your national ID card ready. Ubwo yifate ubu yitunganyije ubundi utangire gukora KYC cyangwa verification. Ukore hano hasi ukomeze. Aha bari kutubaza gufotora imbere h'indangamuntu yawe. Uhafotore. Nurangiza ukore next. Hano urabona batubwiye ngo ID captured. Ukore next. Batubwire ngo fotora inyuma h'indangamuntu yawe. Uyifotore inyuma. So tumaje kuyifotora inyuma dukore next. Baratubwiye ngo ID captured. Ready to take selfie. Tugiye gukora KYC y'isura. Tugiye gushyiramo isura yacu. Dukore next. Hano baguha amabwiriza, kuramo ingofero, kurema marinete, byose ubikuremo usigara ari wowe gusa. Dutangiye KYC. Bari kukubwira ngo shyiramo isura, igeze imbere, reba left, reba right. So KYC turayisoje. Bari kutubwira ngo bari kuyireviewinga, bari kuyirebaho. Bakatubwira ngo KYC irafata iminota 2. Dukore hano kuri back to home page. Batubwiye gutegereza iminota 2. Ariko hano wana checkinga status. Ukoreho kuri check status. Ukimara gukoraho barakubwira ngo confirm your personal info. Niba arizo koko uba ugomba gushyiraho izanyazo. Nubona arizo wemeza aka box ukore next. Bongeye bakubwiye ngo enter your address. Shyiramo address yawe. Naho ushyiremo address aho utuye, niba ari Kigali, Nyarugenge. Post code yo tumenyereye ko mu Rwanda dukoresha 05. Nubisoza ukore next. Ubwo hano dukonfirmye info zacu. Address yaho dutuye byose birimo. Dukore next. Nabyo babireviewing. Identity verified. KYC isisoza nta nubwo itinda rwose. So kugira ngo turebe ko twabaye verified, tuze ducekinge. Dukore hano hejuru mu nguni. Aho tuze dukore hano kuri profile. Murabona ko identity verification verified. Twabaye verified. So nuko nguku du creatinga OKX exchange. Niba ukunze iyi video, kola like, share and comment. Niwibagirwe gukora subscribe. Iki cyari igice cya mbere cya Coasage, aho tubanjije gucreate OKX exchange yo gukoreramo. Video itaha tuzakora part 2 aho tuzacreate OKX wallet. Iyi dusoje ni OKX exchange, aho tuvunjishiriza ama-crypto mu madolari n'amadolari mu ma-crypto. Ubutaha tuzakora OKX wallet ari nayo dukoreramo Coasage. Ntuzacikwe na video itaha. Kora subscribe
So ciao hasta la vista.